Swastiastu. Juga susuma alasan sampun kebaca ring sikian titiang. Sarwa punika titiang saking seke cumpu jagi nyinayang angge. Wasta titiang putuang heriawan pinaka pemaus ka pertama saking SMA Negeri 4 Singaraja. Ring sisi kiwa titiang. Wastan titiang Gusti Ayu Kada Tripurnami dados pemawas kaping kalih. Ring sisi kiwa titiang Wastan titiang Nimade Listiawardani dados pemawas kaping 3. Titiang pinaka pamilat saking Kecamatan Buleleng. Hingga seramakin jadi latarang indek untuk ibadah seramakin hingga punika kerama Hindune ring Bali Sami sampun ngemargiang jagat kerti. Majeng ring tadi seketungkan Mangda mirengang nabi sane jagi titiang wajarang puniki. Mangda dane nenten iwang reng mepenampen. Punika wenten reng kerama Hindune ring Bali sami sampun ngemargiang jagat kerti. Wenten sane kawasanen krune jagat kerti. Punika jagat kerti upaya utawi usaha sane kelaksanayang sane presiden ngicenen kerahayuan kerte lan rahaja ring jagate puniki. Semakin titiang jagin latarang punapike titiang cumpu ring pendidikan untang wiwada sane makin puniki. Inggih punika sane ka pertama wenten sane kawasanen Pariangan. Punika wenten Paiketan Iraga Majeng ring Ide Sangyang Widiwasa. Kerama Hindu Bali punika sampun ngemargiang upacara minakadi piodalan miwa upacara sane manut ring yadnya utawi panca yadnya punika majeng ring dewa, majeng ring pitra, majeng ring buddha miwa sane liana punika. Sane jagi titiang kelatarang indek ring piodalan ring pura besakeh punika manut data 700 tali diri punika sane rauh krama Hindu Bali rauh ring pura besakeh punika sane nyinayang krama Baline sampun ngemargiang sane kewastane jagat kerti duaning sampun wenten upacara upakara sane kelaksanayang. Ring sekolah-sekolah punika ring purnama tilam pasti ke iraga ngelaksanayang sane kewastanin mebakti ring Ide Sangyang Widiwasa punika ring padma sane iraga ring sane wenten ring sekolah punika sane nyinayang iraga dados sisya dados krama Bali dados suwana sampun ngemargiang sane kewastanin jagat kerti utawi usaha upaya sane presiden ngawinang jagat puniki kerde rahaja punika mawinan titiang banget cumpu ring pendidikan untang wiwada sane mangkin puniki. Iya waktu punika sane berdiri aturan dalam yang wayang majeng ring dane pengetahuan acara inggih sukses. Inggih sane mangkin ring kontrak dalam 3 menit lulusan. Om Swastiastu. Inggih suksema antogala sani kepince ring sikian titiang para anggapan reksa lan para atiti sani subagia sadurung titiang wedar pidarta lugrayang titiang nyinayang angge dumun wastan titiang putu Leoni Sabika Dewi lan semeton titiang wastan titiang Gede Aditya Wiradharma malih pisan Wastan titiang Komang Wijantini Minayu. tiang lan semeton tiange pinaka pemilat wimbakara debat bahasa Bali duta kecamatan Grogak sampun saya ge nyaringin wimbakara ring rahine puniki. Inggih ide dani sareng sami titiang nenten cumpu pisang antuk untang bebawasan krama Hindu ring Bali sampun sami ngemargiang jagat kerti. Napi mawinan kadi asa punika sane sampun kesobiahang oleh tim pro iwau indek akeh krama Baline sane sampun sembahyang punika ring pura besake punika yakti akeh nanging sami keh krama sane nangkil punika urati majeng ring ngemargiang jagat kerti puniki akeh sane nangkil ring prahyangane punika nenten urati antuk pelemahannyane minakadi lu mis utawi lu tersake canang punika sami sampun ke entungang meberarakan nenten patut ke genahang ring genah sane sepatutnya nih tur akeh cina sane kecingak jagate puniki nenten becik minakadi contoh ring segara punika rita kala ngelaksanayang upakara melasti pasti ke akeh kewentenan mis utawi lu anik sane kekaryanang oleh Banten punika wantah jeung ngeranayang pasihe punika cemer
Nabi malih kenapi titiang nenten cumpu ring undang bebawasan krama Hindu ring Bali nen sampun ngemargiang jagat kerti karena sami sampun kecingak sane mangkin deh akeh kewentenan paguyuban sane nenten becik paguyuban punika kesarengan oleh Yohana Hindu sane wenten ring Bali paguyuban punika akehan sane nenten becik wantah jeung udag adog jagate puniki pinake Cina krama Hindu ring Bali punika nenten ngemargiang jagat kerti malih. Mina kadi contoh sane mangken akeh kewentenan paguyuban sane nenten becik. Punika wantah jeung ngerusakan jagat Bali puniki. Punika pinake Cina krama Bali Hindu ring Bali punika nenten sami ngemargiang jagat kerti. Tur sane mangken sampun wenten modernisasi ngawinang krama Hindu ring Bali punika nenten malih eling antuk ngemargiang jagat kerti punika. Inggih, wantah kadi asa punika sane titiang godarang galah kesusahan suksema. Inggih, galah sampun belas. Sane mangke saking pro durusa 3 menit. Togalah sani kepaje ring pasikian titiang dados pengawas kaping kalih mirengang penampen lamun kepas oleh Dani seketungkas ngawinang titiang tetap ajak setinot sareng teman tidange cumpu pisan dipandikan untung wiwade mangkin inggih punika krama Hindu ring Bali sami sampun ngemargiang jagat kerti sadurung titiang latarang punapi titiang cumpu pisan dipandikan untung wiwade mangkin titiang jagin latarang utawi nempasin penampen sane sampun kepas oleh Dani seketungkas yen Dani seketungkas mausang inde rentet paguyuban sanenten becik napi ke Dani mausang paguyuban api sanenten becik punika sane kaping kalih yen Dani mausang inde sausan nglaksana upacara wenten lulu napi ke Dani uning iraga mah upacara pasti ke wenten sarana prasarana sane wasta upakara nggih napi ke Dani uning sausan iraga melaksana yang upacara punika iraga sampun ngayah utawi menyama beraya ngedasen lune punika sampun wenten tetilengane ring Bali Express sane mausang inde krama Hindune ring Desa Besake utawi Karangasem bergotong royong utawi ngayah ring Pura Besake ngadasen lusa usang ngelaksanayang upacara utawi piodalan agung punika napi ke Dani uning nika sane nyinayang ina iraga dan krama Hindu sami sampun ngemargiang sane kuasane jagat kerti inggih sane bagian kita jagin latarang punapi titiang cumpu pisan depandikan untuk wiwade mangkin inggih ring Bali iraga sampun boleh utawi sampun wenten tradisi sana muasta ngayah menyamba beraya maopinan ring manusianya mendekati yen iraga krama Hindu ring Bali wenten upacara mendekati mesange matelu bulanan mapawiwahan iraga pasti harus krama Hindu sane becik sampun maopinan ring krama iragane niki sane sampun nyinayang yen iraga harus krama Hindu sami sampun ngemargiang jagat kerti niki mangda seketungkas ungen niki ring gasan titiange desa Padang Bulir yowanane ring rahina radite bergotong royong utawi ngedasen margi ngedasen got ngedasen celabah niwasan lianan niki sampun nyinayang pisan yen iraga harus krama Hindu ring Bali sami sampun ngemargiang sane kuasane jagat kerti durus seketungkas pinah malih penampen sampun kebawa oleh Dani Iwau. Yes, nika sane ngawinayang titiang sareng semeton tidange banget jumpu pisan dipandikan untung wiwadane mangkin. Inggih. Asa punika sane titiang pelatarang ka titiang waliang majeng ring Dani pengetar acara. Inggih, Suksema atau galah sani sampun kepici ring psikian titiang sane mangkin titiang pacang latarang inde sapunapi titiang nenten cumpu majeng ring unteng bebawasan punika sane mangkin tim pro Iwau membawasang inde para krama sane ngaturang bakti ring Pura Besake sane sampun ngayah antuk ngebersihang lulu punika Dani Iwau latarang inde data sampun ke data punika patut sampun ke ring soang-soang genah pura-pura punika data punika kelaksanayang nenten sami pinake contoh malih mangkin detak kala risampuni kramene puput ngaturang upacara ring segara minakadi pakelem risampune melasti utawi risampune nganyut sesampune ngaben alersan lianan punika lulu sane kekaryanen saking upakara punika ngawinang pasihe tukade taler genah sane lianan cemer yening sampun jagate cemer punika sane kawasanen
jagate nemu kerti memargiang jagate kerti yening cemer kadi asa punika mina kadi contoh ngalih majang ring tri hite karana ring genah parayangan sampun ke para keramane ngaturang bakti majang ring desang yang widiwasa sampun ke keramane urati napi tujuan keramane punika ngaturang bakti wenten malih ring pawongan inggih patut wenten para kerama sane tedun menyamu braya nanging sampun ke sami keramane tedun menyamu braya pinaka contoh ring soang-soang kota mina kadi contoh di tiang icinin ring kota dan pasar nenten sami para kerama utawi yawanane bersidayang antuk tedun ngayah napi mawinan kadi asa punika kerana para yawana utawi kerama di punika karim sekolah karim karya pasti ke wenten keramane sane mababawasan kadi punika sinampura kita yang pacang icinin contoh aruh apa alih cang ayah sing nekang kiket ada rancang makai cang man tipis sinampura punika bantah contoh saking berewekan tidiang sane mangken lanturang tidiang ring trita karena ring genah palemahan punika risampune para keramane ngaturang bakti mapitulung ngarian sapunapi mina kadi ritat kaleng ngariane telepon punika lulu sisa-sisa utawi sapunapi sane sampun kuput saking upacara punika ngemargiang jagate cemer kadi as punika sane wenten sane mangkin pinaka contoh wenten pemanasan global punika pinaka contoh kerama Bali nyarengin antuk ngarianin pemanasan global punika saya nincap ngarianin ritat kale nunjelu punika lulu risampune ngaturang bakti ngaturang upacara ngawinang jagate cemer inggih wantah kadi asa punika suksema Inggih suksema untuk galas dari kepai cering sikian titiang dados pemaos kaping 3 saking sekecumpu tetep setidot aja cumpu ring paindikan mosi ring rahinane mangkin inggih punika kerama hindune ring Bali sami sampun ngemargiang jagat kerti para pandurek sesane dahat kusumayang titiang jagi nempasi penampen sane sampun kebawas oleh semeton titiang saking seketungkas mau sang inde lu nggih napi ragane uning ring Bali punika wenten sane madan dinas lingkungan hidup sane pasti ke sampun ngicenin program-program mangga lu punika setata kirang taler wenten program pemerintah sane madan ngurangin plastik punika sampun nyihnayang kerama Baline punika sampun ngemargiang jagat kerti taler seketungkas mau sang inde kerama ring kota aran tedun ngayah nanging napi wenten ring kerama sane liya punika wantah silih tunggil punika yening iraga dados kerama Bali sane becik pasti ke ngemargiang sane madan jagat kerti yening ragane mau sang sekali manten napi ragane kerama hidup sane becik taler ring sane sampun kebawas oleh semeton titiang iwau indek parahyangan pawongan titiang jagi nelatarang indek palemahan nggih kerama Bali ini sampun ngemargiang jagat kerti duane wenten sane madan tumpek kandang kerama Bali ini punika sampun ngelestariang palemahane punika ring dinas lingkungan hidup sampun maosang indek program langit biru napi ragane uning nggih program langit biru punika nandur wit-witan ring deseles akeh nyane dase taling talem ring geroga nandur wit-witan siki yute punika sampun ngemargiang jagat kerti yening ragane mau sang indek lu sane wenten ring Bali nanging iraga seusan ngaturang bakti taler ngepiodalan pasti ke iraga mekedas-kedas sareng kerama sane lianan sane ngawinang setatu kedas genah mebakti punika taler seketungkas mau sang indek nenten kerama Balina punika nenten eling ngemargiang jagat kerti nanging iraga sami kerama Bali punika sampun ngemargiang jagat kerti utamanya nih ring parihyangan pawongan taler palemahan punika sane ngawinang titiang tetep jumpo indek paindikan mosi ring rahinane mangke suksema galah sampun belas lurusan saking kontra dalah 3 menit lurus
Suksema atau lala saat featuring sekian tiang ring tim kontra nenteng cumpu pisang tekening unteng bos krama Hindu ring Bali sami sampun bagian jagat kerti mawinan krama Hindu ring Bali nenten sami sani urati tekening jagat taler krama Hindu ring Bali sane sampun kesobiahan oleh tim pro iwau sami ngelaturang upacara nanging yening iraga toleh sami akeh para kramane yening ngelanturang upacara yening di Banten punika pasti ke nanging gebogan punika kaungkus aji plastik tur styrofoam nika punika Cina yening upacara nenten jeung ngemargian jagati kerti nanging krama Hindu ngemargian jagati cemer tekening mis bayu nenten sane sampun kesobiahan iwau oleh tim pro wenten sane program awek ring guru wisesa sane ngelanturang bebas plastik utawi bebas tekening lu utawi mes plastik napi ke nike sampun melaksana tur yening tumpek kandang sane sampun kesobehang iwau teken tim pro tumpek kandang punika boya ja anggen palemahan nika tuah anggen beburon anggen iraga nunas suksema tekeneng beburon taler yening sesampun nika pinaka Cina yening sesampun para kramane ngelanturang bakti ring pura besakeh napi ke sampun nika meresik seuning mebakti nika teng kelaksanayang ring krama Bali sareng akeh krama Bali saling ngelanturang upacara ring pura-pura ageng nanging nenten ngelaksanayang pepinah utawi kenah sani becik yening ngarianang upacara tuah ja angin ngelanturang gengsi tur meselfie mantan nika ring pura-pura sani ageng minakadi contoh ring besake sampun viral nika sekancan yawana nganggen konten ampura dikit ke Cina bi titiang sepatutnya nih ring krama Bali pasti ke maturan ring dalam puri karena dalam puri punika anggen iraga lunas paice ring ide sanyang widi tuah manten nenten jeung ngelaksanayang pikenah sani becik yening mebakti punika Ini galah sampun belas. Kemenangan Bun. Iya sani mangken durus saking pro ceketan galah 2 menit durus. Inggih suksema togasan di kepacaring pasti titiang dadas pami cuta jagi nyuta tang sesuai sani sampun kebawas oleh seket titiang seket jumpu miwas seket tungkas iwau inggih yening seket tungkas ngosong inde wenten awek nika sani nyinayang yening seket tungkas ring seket jumpu duane ngapi kalau tenang awek pun nika sampun nyinayang yening krama Hindune sampun ngemargian jagat kerti pinahan malih seket tungkas ini ragane bawasan awek pun nika sani nyinayang seket tungkas ring seket jumpu duane nyinayang krama Hindune sampun ngemargian jagat kerti mina kadiren mi bekarane mangkin ajengan sari kebungkus nenten angan plastik sani sampun nyinayang iraga dados krama Hindu sampun ngemargian jagat kerti mina kadi remi bekarane mangkin iraga dados krama Hindu krama Bali sani becik sampun membawasan angan bahasa Bali sani pindah patut sani sampun nyinayang pisan iraga dados krama Bali sampun ngemargian jagat kerti pindah malih seketungkas Laris, sani sampun kebawas oleh semeton tidaknya yening iraga dados krama Hindu ring Bali sampun memargian modalan menyama braya mererese ring pura mina kadi seketungkas ngosong inde lu ke manten nika wantah kesadaran iraga dados krama Hindu sepatutnya nih iraga dados krama Hindu sada becik mererese sausan upacara punika nggih nika sani ngawilayang sering rahinane mangkin sekejumpu patut Jayanti duane napi sani sampun kebawas oleh sekejumpu sampun wenten tetilek nyanyi tur manut napi sani wenten ring abe mangkin inggih seketungkas patut jadi ragane minang malih napi sani sampun kebawas oleh ragane iwau inggih wonten kada sapunika sani tidak patarang galah tidak maliang majeng ring dani pengitar acara Inggih